Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Hokon Arleng along Tovar Lang Pondet Apida PWD Road Division atum ing Samri. Koilamati Ahavar along pen kahilo kilometer pho Nahor Langso Langtuk be arong along Hokon Arleng pu adim along arve ke jangke thi parpik ajoini Tovar angbong chitim Lang Pondet lo. Hithi kulat kedam kewang atum siksak piklo bonta piniben nipli plengdet apida PWD atum ing Samri lang lapuson pulote PWD Road Division atum saike klemkle ang theksi klang daklo. Inglong kedo arat atum kedam kewang kisung thuna tovar kahino aputhak nonako batai hini aphong arve ke jangke thi parpik ajoini Nahor Langso Langtuk be arong along Hokon Arleng along ke langkidu alang pongmate Calvert Align vet kibi ajoini langke the ahut pondetlo. Labang swadim ke chengsi Calvert kahino ke chengki hithi iroi aprang penlo. Jakhonga chiklo niphai kep aningwe arve ke jangke the parpik ajoini kaike kache helat atobar langke ponplin ajoini inglong ahabar kedo arat atum mate lokhon hanse arong apar degrum lokhiram rong phar arong phangcherop khandri lapen mai arong arat atum koilamati durmi ahithialong kewang kedam atum bike cycle lapen mohendro pick up agari motor atum anta cheleng un epinlu. Laso adim tovar hengnodak adim pini anta borpothar PWD Road Division atum thangta saideng pon pelang. Lapuson jong si kaselam thu serak je aphan saideng pon pelang pulotangte se kachelang atum jasemet sungpikpo. Laso adim non pini penap angbong PWD atum longle or pamera langke pali alang pongmate Calvert line thomba bipon pulote langke the hut laso kahino ave deji puta kacheleng arat atum pen ningje pon. ASDC Youth Front ahin pen pherang gamai kepadopon. ASDC Youth Front ahin pen 4 lane mate tovar krong play alam ki chepak langpon. 4 lane atovar kewang along SK Mondol lapen Joint Secretary atumsi chok chepu pin rempon lopusi ASDC Youth Front atum pen jongdam. Lapen alang litum jongdam ke section 7 pen section 2 along alam ki aputhak alang litum hin pen si jongpon lo. Lason si Lahorijan alongke 175 beneficiary do laso angbong pen 127 abangke fake beneficiary do kokpusi alang litum pen nang pachini dun. Lapen halaso adim alongke 11 corridors lapen 11 corridor along jongsi paru lote ingnarke nasi dopo lapen borjan arat atumsi sungli popusi alang lituma hin pen pachini pon. News desk support Karbianglong News. Jasmet bet nalit tung pan nang chang dam kan tung alam the bagai krong di tuar alam the khak nang tu manang isana kan tung jasmet bet nili kiong nam kan tung bangke labang so krong di tuan kiwan pena bangke nili tung nalit tung pan mondok FK lapen je joint secretary chokche pusinang tu man kiong kan tung nili tung sodak pen nalit man pen remlo jasmet bet nili kiong dam ji abangke section 7 lapen ke section 2 am nili kiong nam ji alam the aputha ka bangke la phelo Nahorjan ye chengsi bang Nahorjan along bangke 175 beneficiaries do la sombong pe 127 bangke fake beneficiaries do ko Nahorjan ala hada ke Nahorjan ke la ke ingnaradon ri upo la ke elephant corridor to si upo jasmet pe kunat si 127 fake beneficiaries kunat pensinale rokno Subangan nili, nala tuhan mongdor tuhan nili nakar juga tu, apa John Secretary man nili kar juga tu. Akhir lada ka bangke, elephant corridor puluh tante, nampi namdu thengpi thengprang jongsi, parukia puluh tante, ingnar tu kunalo kidopo. Jasmet pet nili nala tuhan kiyong ang sungge. Nangit tu, thengpi thengprang parukia puluh tante, ingnar ke, do thai mesti nili tu borjana arah apa, naik tekbo. Nona bangke, ilu tung jongdang nona, anikan da, mensi zona kutina ke, munit ke anikan bangta ina pakai panglong dulu, non ke thengpi thengprang yang se paruya lo bote lah, ina, marat mare ke kuna lo bote po, kuna lo kacileng po, asinang teman, nili sudah kena pelem lo, labang so fake beneficiaries dak nak kele lo kebaik kuna pelo, mondor SK teman cinggi thenglo pulo tante fake beneficiaries ke longle pota cumna dulu cupnai dulu kuma. Nana tuhan nili sudah kena pen rem lo. Lasi nili nana tuhan iong kat tua bangke tuning rilo. Kusong pen kunat pen sila bangso fake ni kusir kedokong na kunuram roha abhata nili tuning rilo alang ni kidaptang June 3
Jun 3 ani alangli press long kadinge kumasi corruption ki doma kumasi duty jidam dema corruption ban alangli tu prabjen pen insai pusi alangli tu tuliram ha kani di kangala press long dasi alangli tu man prabjen pen insai nanji nili ki yong nam tungge la fake pen service man jongsi tangka pide ipicong dia tu jongsi si tak tu chen lagi nili ki pura tungge John Secretary nagi non ini tu section 2 lam nili jong po section 2 lam ta la puson si har dakta fake beneficiaries har dakta 40 bado fake beneficiaries section 2 lam ta jasmet pet John Secretary ban pusak picong humbo usi nili alang ni bang akoi piji adhe lake imek hin pen theklong lo rala nili yong na tong ba ke tante revenue IM kidamtang amorting kisose alangli kacari lo alangli revenue IM kiman det pen pini hidup karbi anglo longle bilang alam ki judune pengne negan po nini nali bang sudak pen apin lo pole na kile pen apin jasmet pe hidup kila me jare tikok tiki alongle alangli to puta chunai dekhe komen pen motor bhan ka chokada lo melo office में मोंडोर में क्लेम पमे में मोंडोर तुम मा कुपिलो का चुमाठा अलांगली तुमान लोंगले पट्टा ना क्लेम पु अलांगली तुमान का चिराब दुना मेन पेन हीरो हिने ना दोन पे माने देती कुमाने अलांगले बिचे कुमाने अलांगले कोरचे पेंसी अलांगली तुम लोंगले पट्टा क्लेम को अपिसो असो अपटोन रब अपुरे अलांगली थपत को लासों सिनन सेक्शन पुलों तक क्ला के ओ पुलो दके नाली तु चोकचे revenue ye ni kan phok mane kunalo hime jang re kok tiki idukila kan kacinek ka hulo ti tali man reng ngali man sudak pen pinrem lo lasi haladak section 2 malam jasme pero bage tuliram lo habar chunuri lo prabjit pe mongdol escape han nek inang jangi hem kan sambe nganji lapan ke amor sing ke so alali kidam tang ye mo revenue ye mo lapan angli banda hem kan sambe nganji longle pilang alam ki bangke dili dum ciyeng bajer yang chulung ne the ade kiram tang he ko ni wana ni kada himonto biso dorma talang ne ade yang chulung lo revenue department lo ke corruption long li bang himonto biso dorma ta kani ki ka ke ta kani kri lam lo choda kali amor sing tiso alali mithang mata chini lo laban ke tuliran hang mata alali ta ka ke ta ade yang chuna lam lo bang so lam ke tande pe ko se pini labang so corruption ki ore lo nah, angin ni tu sudah ni pen nilih pen na pelem lo itu ESG youth fund bayar nilih jong napo mondol SK tu amen nilih jong napo dalam patang kono jasmet pe section 2 lo mondol tu kacuma thak kicokce amon mama mondol ba prabjen pen ingnang ni George Daro laki SK lo laban ke Gunaram Tiro lapang ke mondolo, lapan gulap inti lapang ke mondolo, lapan ke Probin Hanse, alang litum bangko pan, prabjit pen polis ingnang nanti, pasti dilihat orang cuning lo, fake beneficiaries dili nampak lapor nali tuhan, rala tu nang langonon, fake beneficiaries kelai lo, 704 Paradik Kota 207 Mirna Rompi Diutar of Brooksing Rockpi lake gulap inti apisu lo lahelo lason si dopilang dontum 708 Paradik Kota 212 Agriculture Mirna Rompi Diutar of Lake Lokhendra Tirong Lata fake beneficiary dontum lason si fake beneficiary dopilo dontum ada 710 Pradik Kota 208 Resident Sherin Hansek wife of Halongbi Taro la bangke Sherin mane hala George Taro amun kilo dontu la sonsi fake beneficiaries dopilo lada lasi joint secretary bang tangka pipi alangi chongbong lo lasi non kibanji apor jomsi alali lason asai ki claim lo pulate nilitu alali ban itu personal itek kali non kidam tangan saben non cuma ini bangke nilitu alali bha personal itek na kokko nilitu alali ban sodak men itu chisong na kokko
Lalu, lasi aku ni di jong tu po, jasme pet section 7 long ki photum mondol tu amen, nahorjan along ki pho mondol tu amen, SK lang tu timu. Alang ni bana prabjen pet ingnang nangji. La chokali mondol turun rompi alang ni bana prabjen pet ingnang nangji. Oh, lapen ke himari taru alang ni bana prabjen pet ingnang nangji. Lasi kala John Secretary ta ladak bang ke ahad do kosong si ahad ke dolo alang ni tame a beauty mate asai chicken play masih mondol bang ka cingki thek kasihan thek ka bang ma latu ma bang pata te longle pata choke mo po dak kore no ke dong pro dong alang ni tu amen do po la posong si non jese me pet itu kidu kila along le pinakan atu thek muchot potum pinakan kipang long pondolo গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি পেন ডক্টৰেট ডিগ্ৰী চেপালং আবাংফু ধৰম সিং তেৰণাফান ডিফু প্ৰেছ ক্লাব আবিটংগাতুম পেন কাৰ্চোদাম জাখংনি ফাইখ্ৰেকে থম আৰ্নিকাং সাম্পৰ ফাই ফৰা আচিদিম আপৰ ডিফু প্ৰেছ ক্লাব মেফু বৰসিং ৰং ফাৰপেন জাপন লেন্সি ফেৰাংকে আবিটংগাতুম পেন মান কেডো কাৰ্বি আপো হোপেন নন হেজং গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি পেন ডক্টৰেট ডিগ্ৰী চেপালং আবাংফু আকেহাই ধৰম সিং তেৰণাফান কাৰ্চোপন পাদলো স্যার আপনি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে আপোনাৰ মনত কেনে ধৰণৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিছে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এই স্বীকৃতি যিটো তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিলে মই তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইটো মই ভাবোঁ মই যিবিলাক লিখনি মই কৰোঁ মই বিশেষকৈ ডিকলনাইজেশ্যন এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত মই বিশেষকৈ লিখা মেলা কৰোঁ আৰু তেওঁলোকে নিশ্চয় এই মোৰ লিখনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই মোক এই স্বীকৃতিটো প্ৰদান কৰিছে মই বহুত ভাল পাইছোঁ কাৰণ এনেধৰণৰ লিখনিয়ে আচলতে আমাৰ যিবিলাক উপেক্ষিত বা যিবিলাক মাৰ্জিনেলাইজ জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ সাহিত্য তেওঁলোকৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ যিটো নিজৰ মতে তেওঁলোক নিজেই উপস্থাপন হোৱাটো বিচাৰে সেইবোৰ বস্তুৰ ওপৰত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মনোনিৱেশ কৰাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকৰ শলাগ লৈছোঁ স্যার আপোনাৰ লিখনিসমূহৰ ভিতৰত হয় আপোনাৰ নিজৰ উল্লেখনীয় লিখনি কেইটা আপুনি ক'ব নেকি বাৰু মই বিশেষ এনেকুৱা লিখা নাই মই কাৰ্বি ষ্টাডিজ বুলি পেলাই 4খন গ্ৰন্থ উলিয়াইছোঁ আৰু সেইবিলাক বিশেষকৈ কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ বিশ্বাস পৰম্পৰাগত বিশ্বাস আৰু বিশেষকৈ মই অথনিও কৈছোঁ যিটো ডিকলনাইজেশ্যন মানে মই এজন কাৰ্বি হিচাপে বিশ্ব দৰবাৰত কেনেকৈ মই কাৰ্বি জনগোষ্ঠীক মই উপস্থাপন কৰাটো বিচাৰোঁ সেই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত মই লিখোঁ আৰু এই 4খন যিটো গ্ৰন্থ ওলাইছে সেই 4খনেই এই এনেকুৱা বিষয়বস্তুৰ ওপৰতে লিখা ইয়াত বিশেষকৈ নতুন কাৰ্বি লিখক লেখিকাসকলে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটি তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণ এই সম্পৰ্কে নিজে যিধৰণে প্ৰকাশ হোৱাটো বিচাৰে তেওঁলোকৰ লিখনিৰ ওপৰতে বিশেষকৈ কাৰ্বি ষ্টাডিজ এই 4টা গ্ৰন্থই বিশেষকৈ লিখিছে গতিকে এই 4খনেই মোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ উল্লেখনীয় কাৰণ এনেধৰণৰ লিখনি হয়তো লিখিছে কোনোবাই কিন্তু ইংৰাজীত তেনেকুৱা লিখা হোৱা নাই হয় স্যার আপুনি যি সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে কাৰ্বি আংলং জিলালৈ সেয়া গৌৰৱৰ বিষয় আপুনি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আপোনাৰ ফালৰ পৰা কিবা বাৰ্তা দিব বিচাৰে নেকি মোৰ বাৰ্তা বিশেষ